Swastiastu. Titiang Nuaste Nyoman Aryani sane mangken pacang mesatwe sane memurde iconge kecunduk Ratun Segara. Aingge para panureksa sane wangyang titiang lan para ulaman sami sane wangyang titiang lan para sameton sami lan alit-alit sami alit-alit sarang sami diwayan tiang masa tua sampuna ngamunyang lato-lato dumene ne mangken titiang pacang masa tua sane memurde sampun titiang ningang wiwawunge risadek dina semengan para bendegane ring desa nyalian sami pada sebat niagayang sekancan paaban terbekal sane pacang kebakte ngarungen segarane kegiat yukti manahnya nih pacang ngemoleh hakam seakeh-akeh nyane sami pada siaga minakadi pancing sau jaring dungki lansane lian-lianan kacerita nih mangkin wenten penega asiki sane meparat iconge uli marekepet penyiakane iconge supaya pragat paling tindakane sabate napi je ane cemake jok pragat ulung iconge ngenahang dewekne napi je ane lakar ketibe teken dewek ipune beh ngudiang kone ipian bakat kenahang ne mangkin enggal-enggal iraga majalan luas keto kenahne iconge lantas ye ngedang jukongne nuju segarane adeng ye nyalanang jukongne ninggalin pesisi nuju segarane di subane di tengah segara iconge ngentungang pancing ne sane sampun medaging umpan ake pesan abene nampekin pancingnyane ne mangkin dungki-dungkine sampun akeh pisan medaging umpan kanthi temuat dungkin ipune raris kegenahang ring tengah jukungnya lantas iconge lakar ngemolehan sangyang surya sayang nyenepang maciri sanjane ngawitin miwah pianak lan somah ipune sampun ngantosang enggal-enggal iconge lakar mejalan ngemulihan terkejut ya iconge kadirasa ngoyeng getih nih ketugan tangkah nih becat bates nih ngejar ngetor nyengakin apa aneh ada di harapan ipune yeh pasihe melingser dideh yehe akeh pesan tur ring tengah yehen benika wenten ulam gede pesan saja salam denges matane ngendeh barak kadi api ane lakar munin jukongne ya iconge ulane punika lantas
makin icongnya. Cai icongnya. Kaden subet disanja bang cai pitekat. Tuseng cai ingat teken pitekat gelahe ento. Keto abad ulame punika. Icongnya takut pesan nih. Kadena ulame punika lakar nyang kalen. Tur antas ulame punika makin icongnya. Congnya ne gelas suba ane nongosen segarane puniki yen cai lakar ngalih amerte dini lakar bang gelas nanging ingetang de cai pati lobe ngalih abe liu-liu yen cai liu man abe ingetang bang banjarane ngideh untuk imek lenggeh to jagati mane kewa kapakan melibe bang iya ngideh kita kene ijang nah kacer itu memangken matur suksema banget teken ulan punika lantas icongnya lakar jalan ngemulihang di selantan jalan icongnya terus nginget-ngingetan napi pitekat ne punika lantas icongnya majalan ngemulihang di tekadnya di pesisi kurangan lan painah ipune sampun ngantosan lantas ngerapat jukongnya di pesisi pianak lan kurane nyemakin ebe-ebene nika risampune puput lantas icongnya ngemulihang di selantang jalan terus icongnya ngenahang lan kusing lakar icongnya terus ngenahang napi pitekat ulam gede punika ini mangken icongnya lantas menjalan aja turnanane ngemulihang inggih wantah asap punika satuan titiang aturang titiang angin pitekat nyani mungkin wenten pitekat nyani sane irage laksana yang menten dados lobe ngalih abe maberesih sarang-sarang sami di pasihe nyaga ekosistem pasihe nika mangga nuju samudra kerti inggih suksema aturang titiang parame santi om santi om